se dom Igbo for dom no obeda o manu se penny is allowed. Now so Ghana man penny Ghana for empany for bi behwe. Na se bi mpradu asase ma hu se Captain Smart mo all the years back o makwa akoko to amaya ye o mu bibi nyina se de che bi asese o mo menim na ho a wote Ghana ha obi fi Nigeria ba se bi mpradu asa wo de hye akoa na e ba be bo hina mana ye yi ana. Medafo ya so tena fofo ho a eda no kwaye ene sei hoho to abonti punumu na jamekwan a na akoyin san ho ana yakoda sore ya nsama edi adenchechi o media no so eye alata yaw ya obepie manyimu enei wo se wabeje afrawo Ghana nsase FB ya odi ebedi ne djuma mekire eze Dr. Chukudi Ihinetu wono ena ye opanyina oginamu ma adehye Nigeria for ye wo Ghana hanom na wo kire se wakwaji asase eka no makomako aduonum 50 acres of land ya agina ma plot makomako aduonu ahanu aduonum 250 lands a obeye atanaye anabebo sesen di ama Nigeria for e wo Ghana ha na so Ghana ni betumi akọ Nigeria kwaji asase yantam sei akobo wo ho bra e wo ho ana eya sensebe yenhwe video no nse wo de to dwana ye ba be tiesi. But I'm creating Igbo village, which has never happened in the history of the world among the Igbos in the world. As I'm talking to you, I've acquired 50 acres of land, that is 250 plus of land along the Flower Road, that is at Old Ningo area. Along that road, it's right on the road. I acquired 250 plus of land. My reason of acquiring this land is to build Igbo village in Ghana. I call it Amande Igbo in Ghana. We'll build a village where we're going to build the palace of Igbo there, a huge palace. We'll build Igbo town hall there with about 2,000 capacity chairs and 100 rooms guest house. The essence of this guest house is most of the times our governors and our Igbo great leaders do come to Ghana. You know, they always go with their entourage. If they come to Ghana, their entourage will see where they will lodge for free of charge, maybe for a day or two. Most of their visits, it doesn't take more than 48 hours or 24 hours. They stay there free of charge, and they know that yes, this is what they have benefited from the Igbos living in Ghana. Again, our people that have accommodation problem and all that will come there at least for 2 or 3 days before they can get a out of the country, or those that come into the country in one way or the other will have accommodation of 100 rooms guest house. We will also, in the palace of the Igbo, we also have apartment there for special guests like governors and ministers, and in future I know that we the Igbos will provide president in Nigeria, and I know that the president that will rule Nigeria at time to come must be an Igbo man, and one day by the special grace of God he also going to be part of those that are going to lodge at the guest house there in Igbo village. In that Igbo village, my good brother, what I want to do there is we'll create streets there. We'll create streets that will represent the names of the ancient Igbos. We'll create the streets that will bear the name of Sambakwe Street. That's the ex-governor of Imo State. We'll create a street that will bear the name of Dr. Nnamdi Azikiwe, the first president of Nigeria. We'll create a street that will bear the name of Nzogo. We'll create a street that will bear, of course, the name of my father also, Asantehene too. And all the great Igbo leaders that they have gone, and those are present, will create streets in their name that will represent them in Igbo village in Ghana. And this Igbo village in Ghana, every Igbo man all over the world have right to come there and buy property. Either you want a plot of land or 2 plots of land to build your dream house. We're also going to build tall buildings of maybe 6th floor or 7th floor. We'll sell them flat by flat. And we will have a single entrance in this Igbo village. When you come in there, you know you're coming into Igbo village in Ghana. From there, Igbos will expand. Yeah, that's it. Video no na wako share no. Kweku be dia kuya me guest no pay. Me di dia testem hene kweku. Say kutu. Say ba minia. Say the yetumo. Yetu yefre. Ghana ha. Ghana de Ghana son. Ghana your mami. The same side the British Gold Coast and then Asante Kingdom. Okay. And a cabo money Ghana. Sir. And you say
British Gold Schools ne betena ho ama ya for mun sa ase ni bi na o matena wo de se bi mpredu ya sa o mo kingdom no ama kingdom foforo aba be hye mu de a eno de ya toji wo mo ada nanso asante de ye wo man da ho a o man foforo bi anti mefra mu brim wo man a amai man ye den e wo man ya asante nti asante de da ho no nanso se Ghana betena ho na so man foforo kingdom bi aba hye mu de a no de se bi mpredu ya sa wo mo a ene se wo Yo, Nigeria penny doctor yi asmodi tujano. Bonisi, what is your take on that? Kwa kumida se 7 previous abre bia na ya na me de mehu ni se we nya asama wase ye twon sere ne abasa. Adinti na me kan we. Dancing just last year nche and the US ye koba Asantefo hene wo Colorado. Enti se omayi omunipa we doctor se bi ye penny Igbo fo e wo Ghana nyina no wono ne yayi se ye header se di Asantefo nyina ko piem wo Canada US ba bi omutimi yi penny no aba no abe swan de akire obi wo ho ana obi efiri aye wurama ebia na no Colorado die ye wura asuminya man hene wo de ne ho na kwaji nsuan e ma ye wura otumfo eno no eye obi man so na emom nipa dodo na abe pia wo no mo pepani ama na ye de ada wo ma no eno no it's allowed obe piem wo ha ko asantemami yakura no ye wo kwawfo hene ye den e wo ha de mecha wati ase a kwawfo wo asantemam nyina no munya asama ho na ye den ekofa ansa na ba menhia yimfie eno saa bi na ekoso Ghana de a me a memetie kwakume ne mo ya adwene na se ekoba se kwawfo Igbofo wo Ghana nyina no ya ma omo asanse yantam 50 acres, which is 200 and over plots. Ewo Ghana no so what na wonom atichire on mine atichire kingdom. Ewo kingdom bi mu dia is not allowed. Sabi ye wonzongo sisala fo na guya yes fa ha de wala fo aha de mamprusi fo na guya aha de wokwa hanom de Cote d'Ivoire fo no France fo na eden eguya nom eno de ye mea utimi ko na ne ne menu a bia ye ni enfa se ofanse kokobia himfi hanom ayese hanom de ko na fo nko na ye den e wa ha se abusuako ne wo ho de a meti ase na se wo se o leaders a wonu omo Nigeria free Nigeria ba Ghana na EU se di o manim so obopani na waji 50 acres of plots e wa aflawo se wo no o ba be si tie o be sisi estate obo cheso man o sekuro o man asekuro na watena mu dia Ghana fo mpanefo mpa ba bi fo mo na anye den ensi we munyi John Dramani Mahamadi mfirim me ka che Ghana fo no mfanya afutuo we ya hensem Mr. President oni sansase ni so tumi Ghana ensase ni nyina no niema ewum egudie ne ogbo ade ne ma ode che no o mampani wo so de tumi so obeyidi ahwe wo man no aba o man no ho bra na asase sem se ye ton asase ama obi de o mampani John Dramani Mahama Ghana fo nyini mfirim memenya politics na nso duru ba bia ye ka amane ne amamre ahensem e wo se ye manipa hu ba bi wogina hwan na ton asase no ohene na ton asase nti ye nkwa afra wo wonom asase na Igbo kina ono no claim ne ho yeso ye yesi wo man Ghana mu ye kin wo Ghana ento so ene yate Igbo kin ye den e wo agiatum aba na ye di ha ye nkohwe wo hene be ne ton asase ne man ne nhye ye be kra na wo hene ne de ye den e ko ye sa wo hene a waton asase ama obi timi be te kingdom ma ye fere ono ne kina wo a woto ye wan na kwaku ye be de hu so hene ne ton ye kwaku asase bia ni oman Ghana mu ha fa hye wutini me na me ka na wafidie we so asase bia ni wa ya ton se ye galam se ye bu nua wom ye tu nso wom a wo hene a wo kuro ni so enim hu bi aban tumi mfa without wo hene concern asase bia ni oman Ghana mi a Ghana ye constitution ye chieftaincy as ne kire se ahemfo ne ton asase wo mo ne man asase hu se bi mpraduasa oda asase we aban se wope aban kura ba no hu asase da wo ne so wo pa o hene wo kuro nso no obehu no se wo hene asase we de ye pe dia ye mpuntunyu ama wo man no wadaroma ye sere ye je anu yokutu hu etirensa kutu asase ne hu tirensa nyina amane ne amamre ye ntontwene nti asase o mampani ntimi nton we that o hene concern nti ye nkope afra wo no mo hina wo de asase ne ma ne nhyehyɛ ya wo ne ye dey ekoye se estate na wo ba bete dia nim so o ma ne benya so mfa so san se temamufo na betuma betena wo no ma ye wo nyuma ebe bie wo no se bi se ho no mo nye kura abie kura na se bi abie kuro no so ema kuro no so ba be ye kra be hwe kakra ne se ko ba se wo se kingdom na no no ye hu ne se ye nuanom ya Nigeria fo nkwa na ye
compulsory by force say yen for munkogu ho na omo yenya obi obetena konyam na yen wo gwa ne se wo hene a wo hene a wo ton sa asase ne ma sa ye betu kura wo no wo ye hwan mumu yen hwa ade we yi o ko ye se de ho na chichiri kuro ye de ho na chichiri kuro Ghana ye se ye very very hospitable ananya sa de ka no anamboa Ghana ya ho je no aya na e wosoro ene Burkina for high deep ha Cote d'Ivoire for e deep ye ni Ghana card suwon tadi mu se de ye di dwa sho obi ani Ghana card no na mo mani Ghana ya ho je no wosoro eye chance ye de da no da nyina ye je ahoho na so da ben ye betena wa ye bedwini se da bi enkrofo bi e mo kwan ema omo ba oman ni no omo a ne sa be yi yetotwene be fa wo ha wo de bre da ben okay da ben ene ye betena woni adwene sa se na medika aka se ye igbofuo na e wo na Ghana ha no Nigeria fo na be pi mo Ghana ha no ena yi ni se simese ko benten kwa brane de ye de yi ni se ye pani ena e bia mpanifo wo Nigeria se sa na te de ayi tumi se wo hene de ayi den ama di wo mo so wo Ghana se de be bibia o ba be bo amane what you say eno de ya allowed san say ye Asante for etie uko US ya wa Asante for hene ye den US mem ye krokro ni nyina Colorado Washington increment mi mbodi ni nyina wa Asante Canada ye wa Asante for hene ye den wo Canada me no wo ka say what you say UK ye wa Asante for hene wo UK ye wa Asante for hene ma wo UK but omuni asase okay difference wo mun say obi kingdom mu na wo ko wodi ani se nipa dodo e wo ho no kromfo dodo na e wo ho na mo boa mo ho ano na mo boa mo ho ano yi pani ba ko atoma no eno no ya allowed asase mu ni bi se mo chekere wo man mu ni bi wo so the problem is asase na omo beji atena so na se ba na omo ba na ye problem kwaku e sika na obi wo ono na ato na asase eno wo se da bi jesi ya na ya gbo no se Igbo kan na die wo de ba ba chekere estate se de be Nigeria fo be ba nyina betima be han dan wo aye adwuma wono na ato asase no esi asase no wa man papers wa man permit wa to every 50 acres 200 plots na wono na to no enkrata da so chesi sesi ya ne dia ntu ono na e ba ba chekere estate no wo wi a wakofa Nigeria fo ba betenem se adwuma no be bie o ma ba betena wono ma ba be ye ene wo se sa territory na woto no wono ene ye pani wo honom okay ena mbese bibisa se sa pani yo na wo ye no eye nipa kuo na wo ba betena no ye wo so pani ana se wo ba betena asase no so se wo man hene ana kin bia wono na sa asase no ye ne dia wo betena so na wato de se ne dia kwaku wato ase bimpre dia sa asase ye siro wo asase wo asantema be ye sira na wasira asase untimi nto asase mfiri wo hene wo wo sira asase ye so japade ase bimpre dia asantimi ye se woto asase a eni ne de wutimi de so na mu ase ne me wo nya wo de enya wo de asase a wabeto 200 acres a wanwa se wa wabeto yi ase gold de wo bia wontimi mfa ne nsanya den enka wo hene ana aban ne de a enti se kuo bi ene wo bete e de ene ne ya adwene igbofuo no so e wa Nigeria igbofuo no se ya busua igbofuo no so Nigeria busua kuo ni bia igbofuo wo na Ghana hanom no ene wono no be da no se pani na se bi wo de akosum Nigeria fine ba se be ya wo be no ho hene e wo hene a wo so ton asase ne ma no wo asase so no e na mpese me hu se wo hene a wo di sa bia ye wo afra wo ne mpatam wo no sa pran ne mpatam se Sam George ne mpesu aso Sam George mpesu aso enti honorable Sam George so nkono we me gidi se eye kuo bi ene nipa dom no ma yi o mo pani se we ne na ya no na se Ghana fo na Igbo fo bagi wa bo anu ankra bi ye hu protest nkran o mo keka nyema bom da bi ukopiem USC a me ye be nyan kran fo hene ye den e wo honom a wo dan kran fo wo nyina no eno ya allowed obi kingdom mu na makọ na mo yi pani se ye se ne ye wa ye pani we pani ni okay eno ne ya allowed ba se obenya asase ye di asase be ma ne se asase we da wo wantam ye bia wo na odi so hene wo ton bi ko de ye ne de Ghana mbram bibia makwan sa yo Nigeria fo mo Ghana ha no on se fakase no a o masetene mu no hyeda nkoyie sa enti ususu senka dwumedie beboa ama wo nyina nya baabi do muti ato na bibi kura ni o manya obi asu e de akọkire no kwakwe na Ghana na ya tim no wana ka cho se Nigeria fo nya baabi nte enne ye peace aye ton ye pod de to your kom nyina I'm telling you Nigerians in the cover ba na Ghana fo afa bi dia sha o masum Ghana fo ntie mi ye mopa mom yenko Kumasi Central Market stores na yesisi no omo dodo o mu na Nigeria fo okay the most big men omo ye business phone ton laptop ton all phone accessory laptop accessories ne de keka ho nya Nigeria fo Nigeria fo na Ghana we pemu o masisi dan akese a Ghana fo se han dan ye den e wo mu fie
Ghana ha ube PM ha mo ye business akese Nigeria for. Okay. Ube PM opa mo yen kwama kwala all the big market in Ghana. Ni yen kom yen korezi see. O mo to ne makese wo ho. Memma wo ho no di dwa pa. O mo nyina ya ogafo. Oga nko a. Nigeria for asum dwo mo Ghana. Sanse o mo ba o man ni mo wo mo ne ye de o mo chechire o man na mo pa mo yen ko Blue Ways PZ be bia hye nyina Nigeria for ne mafa. Nigeria for di dwa o Ghana papa. Na no ne mma kwan se wudi dwa ya ma o kwan se eno de se market na oba be de oba be ye eno ne mma kwan se wutimi ba be ye kin e wo bi territory da bi eno na mo ntia eno ne ye ntia ase what ya ase me de me ntia ase mu se dom Igbo fo dom no oba da o ma no se pani is allowed. Okay. Ba se wo be nya asase abetena so abechichiri kuro e de da achi bi se be mpradu ase ne ye na na mu kwa omo ne ya ba be kwa asase no ho ana ase de eno ne how any how e den e wo ho no sesi ai enti kwa komedi e mini how me how nyina ne se woda Igbofu anu a yagitum se Ghana fo na so Ghana man panini Ghana fo empanifo bi behwe na se bi mpradu asase ma hu se Captain Smart mo all the way years back o makwa akokoto amaya yo mo bibi nyina se de chebi ahyehyɛ mo menim na ho a wote Ghana ha obi fi Nigeria ba se bi mpradu asa wo de hye akoa na e ba be bɔ hina mana ye ana ahon menya ho na me bad ne anopai media me ba so ne se woda Igbofu nyina anu a eye nanso se wo ba be ye ne ho ohene e wo man Ghana mu a wo ye ye be kan se wo ye non Ghanaian no wo isa papa no doctor no wo ye non Ghanaian a Ghana fo beti mama na fa ne niam nyina asa akọ enne tie Ghana fo beti me deport ne se onum sa de enti e deport na asase ne so obeton ana me boa businessman bi be so beti ba beto asase de e do pe enti Igbofu no oda wo ma no mamu manfa nche motim na sabe gama nche ne afra wo mpanifo no betena wo se asase no obi so meya hene wo honom na wo na nanom ko age asase a moje ehwie egu na sa Igbo kin we no abetena Ghana enti esi dan obi ba be ye wo hene e wo ho eye dom ene oda wo ma no sabe Ghana constitution chief taxi at masa akwan ne masa amara ne manya adwuma eye dom monti asege medical catches ko pie mu America enkru America nkrutua ne nyina ye wa asantefo mo da ano ye den e wo ho Canada e wa Asantefo hene wo Canada nti we nya ade bi e wo se ye chima mentwi wo Ghana nanso papa nanu masem kan se o ba be chichiri kuro na wa ba be sisi se de e be ya obeda ne nuanem Igbofu ano anya se wo ba be di Ghana fo so wo be di aflawo na ga traditional cancer na the ga kingdom no ba be damu bi da bi wo no de no damu wo ga kingdom ni mu se Igbofu ni nyina ano mpanifo na yi ne se wonye den wonye wo hene sabidua ne se obi so wo ho no ma de ne nsam obi ni ana abre nyina no etapia pia no so wonya pani ana me boa papa ni nsam wo den e wo bi a ono so sabia ba se Nigeria fo be pim Ghana na omudi pass importer ko mbenya de atode ometima akosere de abe mu business what is here and this wo da Nigeria fo e wo Ghana no a it's allowed ba se obeye wo hene in the kingdom it's not allowed ADUMASA TV e wo YouTube ADUMASA online e wo Facebook TikTok ADUMASA TV ADUMASA media so TikTok na so for adwenkyere eto honom kwakubedi akode no de ato honom no mobuo ni ani die mra okasem oyirikaire bitters top sponsor Bobby na bibiankoye emfa emma patronize womo sanso na kosti kutohye entade top solar electrical so hwe nkani ahonsem e de mayen midin dia tesem hene kwaku yamamomo enitia enyado